Genderete ababwatani gucegatia ababwatani be kiama kia UPA bakoragwa na Geoffrey Kiraka na Boigo Sixta Ochari nigo bamochirie omusangerekano uyu nyariko bakoreka ase county ya Nairobi gukoragwa nere Geoffrey Musiria uyu ro mukoreri gusomuteneri bo bukoreri ase county yo korengana barabo nigo Musiri aonjorete omusangerekano uyu bwemisa nakoba uyu gesiasa. Asa Maria Dane ngorko Kiraka Geoffrey nigo no chief coordinator wa party ya UPA yeri yo mshofa toka Matiang'i lero igo twacha ya asingejo yomoyega oyo mumusu asingenjire te kanga nyasyo kolende ntuna bakusi na ende mune chama. We are condemning this thing. Oyo muntu musiria asa mana bakora te wetere kanisa ogutumeke kanisa go divide abakenya na nakorora asa ba Kristo njiro mwa Adventista taji manyo yitudiro twarao aso gutumeke kanisa aso ko baga abantu ngana bagusutagete kaisi asinge njogo tangasa birengere bauna biri umushimo musiria Matiang'i is not a small thing bakoro boroka ngare deputy ya Jubilee. We don't have a president or candidate. Our friend is a president candidate. So what you see is that say kanisa we are condemning musiria mune party ya UPA oira nemagega osawa gusi asebere kwa prete igoro yagutumeka ka forum ya kanisa birikore kwa na igoronga ato sibidori me serikali. We are state into go to bwate candidate yete group to Matiang'i uno mu gusimu n'aba Kenya Chenkasora Sixta Ochari ntado kwanera barayi baitu abantu baitu bagusi na Kisii na Nyamira County mune biongozi into umwana wetu to support inflate yokengo Matiang'i na hande ntageta gotebaiga amangana atu oje KICC akura no umwana wetu musiria oyo ile gas na Nairobi County Government anya kwa ile gas no ile lakini tikagutaka kukichari oyo minto Matiang'i ngare oyo kabelese Jubilee party na hande nga abwate siwo William Ruto into Fred yokengo Matiang'i no president yakoligi uko basaba abana ba minto mwensi asemure tochichamo abarayi baitu bali muri birogo tochichamo umugusi okwanirya tubwaterane